Professor Hlengiwe Mkhize o tlhalositse jalo ka motlhankedi wa setšhaba yo a beng a etišitše dinyakwa tša batho pele. Motlatsamokhanseleri wa peleng wa Yunibesithi ya Afrika Borwa Professor Makhanya o re Mkhize o be a dira bonnete bja gore botlhe bao ba nang le seabe go thuto yeo e phagamego ba tšea karolo ditsherišanong le diphetong ka nako yeo a beng a le tona ya thuto yeo e phagamego. O re o kgathile tema ye kgolo go thuto ka ntle le go dira lešata. She was a trailblazer, more of a comet shining bright in the dark period of student neglect and unrest. Moswaramatlotlo pharephare wa ANC Paul Mashatile o re go tlhokofala ga Mkhize o tlogetše lešoba le legolo ka mokgahlong. O re Mkhize o bile le seabe go thalweng ga ditumelelano tša mokgahlo ga mmogo le go netefatša gore di a phethagatšwa mmušong. Death has robbed us of a cadre who exhibited some of the finest qualities required by our movement, causing us to shiver in the cold and dark. O tla boloka 4 Ways Memorial Park ka Mokibelo.